Ndabasuje mwe mwese mukomeje gukurikirana Urusaro TV. Urusaro TV ni chaîne ushobora gukurikirana ibereye mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Uyu munsi tuje kuvuga ku banyamideli. Abanyamideli bahamwe bahagarariye u Rwanda. Abanyamideli 10 bazamuye ibendera ry'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Uko iminsi irushaho kwicuma niko abamurika imideli mu bakomoka mu Rwanda barushaho guhesha ishema igihugu cyabo, bigaragara neza mu ruhando rw'imideli mpuzamahanga. Yego, abakora umwuga wo kumurika imideli b'Abanyarwanda bakomeje gushimangira ubuhanga n'ubushobozi bwabo muri uyu mwuga, haba mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Mu minsi ishize nibwo bamwe mu bakora uyu mwuga bacanye umucyo mu cyumweru cyahariwe Modern i Paris kizwi nka Paris Fashion Week. Muri abo harimo Munezero Christine, Mushikiwabo Denise, Umutoni Ornella, Nigena ndetse na Ufitinema Anifa. Umwanya wa 10 turahasanga Mwiza Amelia. Mwiza Amelia ni umwana ushoboye, ni umunyarwandakazi uzi gufashoninga, ni umunyarwandakazi uzi icyo arimo gukora. Umwaka ushize Mwiza Amelia hamwe na mugenzi we Munyana Peace Kenson bagiye guhagararira u Rwanda i Dubai mu birori byo kumurika imideli. Ku mwanya wa 9 turasanga Diane Ngabonziza. Diane Ngabonziza uri mu begukanye irushanwa rya Rwanda Global Top Model, yahagarariye u Rwanda mu Buhinde mu marushanwa ya Super Model World muri 2023, aho yitwaye neza kuko yabashije kwegukana igihembo cy'uhagarariye abandi mu bwiza. Ku mwanya wa 8 turahasanga Mushimiyimana Anita, yaserukiye u Rwanda mu birori byo kumurika imideli bizwi nka The Fashion Factor bibera i Dubai, anatsindira kuba The Look of the Year mu marushanwa y'u Rwanda Global Model Competition. Yego, ku mwanya wa 7 turasanga Isheja Mureya. Isheja Mureya umaze kuba umwamikazi wa Gucci na Dior, ni umwe mu bakomeje guhagarara neza mu gihugu mu mideli mu ruhando mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2022 Isheja wanyuze muri Miss Rwanda 2021 yitabiriye ibirori byo kumurika imideli byari muri Dior Forum 2022 byabereye muri Korea ku mugabane wa Aziya, yitabira n'ibindi nka Paris Fashion Week n'ibindi bitandukanye. Umwanya wa 5 turasanga Umufite Anifa. Umufite Anifa wabaye igisonga cya Miss Inspiration Rwanda 2019, ufite amateka akomeye mu byo kumurika imideli ku rwego mpuzamahanga, aho amaze kwitabira ibirori birimo London Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku mwanya wa 4 turahasanga umwe mu Banyarwandakazi bamaze kwandika izina mu bijyanye no kumurika imideli, amaze guserukira igihugu mu birori bitandukanye birimo nka Paris Fashion Week n'ibindi bitandukanye. Yego, ku mwanya wa 3 turasanga Umunyarwandakazi Umutoni Ornella. Umutoni Ornella ari mu baserutse neza mu birori bya New York Fashion Week byabaye mu ntangiriro z'umwaka, aturutse muri Elite Model Management. Nyuma yaho gato Ornella yitabiriye Paris Fashion Week n'ibindi bitandukanye. Ku mwanya wa 2 turasanga Mushikiwabo Denise. Mushikiwabo Denise ni umwe mu banyamideli b'Abanyarwanda bagaragara mu birori by'imideli bitandukanye byabereye ku mugabane w'Uburayi. Mu mwaka ushize yagaragaje ko ari mu bihe byiza, ubwo yagaragaraga ku byapa i New York ari kwamamaza imyambaro ya Pro, igikorwa cyashimangiye ko amaze gutera imbere ageze ku rwego rushimishije. Ku mwanya wa 2 turahasanga Munezero Christine. Munezero Christine ni umukobwa w'umuhanga cyane, ni umufashion ubishoboye kobwa. Munezero Christine ni umwe mu bakobwa b'abahanga mu bijyanye no kumurika imideli. Ubuhanga bwe yabushimangiye ubwo yaserukiraga u Rwanda i Burayi muri 2021, agahesha igihugu ishema muri Paris Fashion Week, aho yaje ku mwanya wa 1 ubwo yarahanganye n'abakobwa 92 akaza ari
iri ku mwanya wa mbere. Murakoze, mukomeze mukore subscribe, share, like and comment, mukomeza no kutugezaho ibitekerezo by'ibyo twazajya tubagezaho.